Ka komiti Shlem Jingerap Urupang haka arpu khandai tarik nopra arhajar arpusan kelasam Jingerap Shakish Pautri kilong yeng ki paduk pat ki badan kam shisha ya ka Jingeram. Kadi kesien ke bakhat sau ba urupang ulasam Jingerap Shaki Briu ki badan kam ke Jingeram de ki tiar na ke benta ki Briu ki baduna ka yo ka kon. Ya kani ke jingsam Jingerap la penlong hamau khar Christian High Secondary School Shillong harangkat ke jingadan lang ki bahyeng hasem kinong no senyang bat ki katu kat ni kiri rang ba bat kilong kemi ki bajudan bat no mensiem lem ya ki baduk bajenjar kini kilong ying kila yo jingarap de kitiar khnang ban yo pendan kam haye hasem kum ki tinsok ki nep ki borti bat ki tiar shet tiar tiu ban yo pendan kam haye hasem ubabu kular khong jiram haba aya ka kai phot ula pentep ba menta usnam kila yo jingarap hendri pusan hajar sanspa tengka nakani lamang mar ndri hojar tengka shaman uwei ubrio. Okay, jonga kati kunswen. Na do dang arsnem ime jong ina kla ime jonga. Ikelem mi to ye ime na do dang arsnem karta. Hanrei. Isha ye to kana ye ni ba kumno ni poi. Mencuai kisah apa Bangladesh. Kuno ki poi si India, dei de kajinyaram jong ipa jonga ki poi sa ang te hajuai la plabo. Te kumta hadin ke jingkla jong me ipa jonga isa baki ki nyo prasnam hadin kumta ila leno la ka jong family ila konswet no ya ime jonga baki hammen baki para kadu jong ime jonga ide kente bakado. Masyaikan mau iong yang pitip kumno nga pas ya ka metric iong day ba ngalit bela siya yung brio let's say jay iong i-trade si tom ba hado ba mandep ya ka metric umday ka basuk namar omdan manu ban yaram what they ba itu namar ila dan la kajong ka family in pet yagi imla shu untuk para kena mau iong yang ba nga ni im si para tangda si serwa terso what she sin man bam ka si sin si singiru ka manyo hakatang rukom ya to kana ki ka jing ya nanti joni haka jinglong kun swet hadin kaptu kaninda la yat kisnem ia kendono i pa jonga din to i khano e arwot de haka kun ko jingjat nanti iban kan mau yang aba baro ki bakha shakani ka birthday ki bakha haka jingdan jingem ki bakha haka babet babyang kolong yeng long sem Henry dang bun ki bakha hakalong ye ko baduk klem ong ba yanga ya pi la kha banduk Henry la ong malakha dan ki long ye yanga ya pi ne mano ki bondan lang ba ni hang ni la kha ya ki hakalong ye ko baduk dei kata email syek pen mau ba ngam dei ban ne sa kumni ngam dei ban ne sa ban long duk sa kadai ko wei bai ong ba pidei ban long ki breu ki batre shitam pidei ban long ki breu ki ba minat ya kakam la da pidan hakano ka lenti la pidan hakano ka jing pimdei ban bu da ka jing hakman la da kitei kila bale manga ngamna kata kadai ko wei haka jing long duk an kren ya pi pidei ban kan mau ha pimdei ban ne sa kumni ban ong manga ubaduk ngan ne sa ubaduk kata kalau ada ke babakala dari ongan tray shitom ngan minot ya kakam ngan ya kakam nara tray ke barit ne ke bahe ne tray hok minot le hok ublay na drop utip upanyad upanbyang ya piyama ngalong kumbalong mata day kajing sneng imay ba ikan mapankan mau yang abang ide banlong kibriw ki ba snow ide banlong kibriw ki ba leret bat ide ru banlong ki kibriw ki ba priang hun ya ka bang iyo hoy kumbang ayo imenta
naga shlem jingyarap yaki bedok jong rupang na ikila ay pi dusa pi sengkli pi blanket kila ay na pi ek no galong gamen sim ka kemen ngadak da kajing kemen na marhaba ki dan kum tani kajing slow niki wei ki district nang no ki jakar ki bai jengai no kila ban kene kila ban priang ya kata kemen sim ka ketiga mo ka ketiga yang ban yarap pi hadu kan ne kabumot ada day bakin ya pi hoi ki don ka jing snow ki isen a ki dak da men sim jong ki isen a da men sim jong ka jing kwa ban yara handre ka ban nang kong pi day ban kenal ada day bakin ya pi ngam thai bakin jit ya pi bakin yo ya ki ne ki der day kata ki a ka pi yo happy kala ban day ka ba yo a handre haki kamla pat ban day ka ba yo a namar kino ki donors kino ki ba one eye jing yara haki na ka banta ka jong pi ka day na ka ep ka ba ki tray ka day na ka ep ka ba ki penmi ki hap an divide ki hap an pia ya ka pisa one eye haki ladam day ba ki ladam day ba ki dan ka jing so ngam thrai pa kin one eye haki rupang lane haki ne ki members kini ngam thrai bai ba lam Kloy ban ai ka bisa na ka jong pila ni baro ki dole sang ni mo tadi kita long ki bas ngo long ki bas priang mun kunai kumbal ada ngala mo pan kren ni kita beri ada kren lut iba RM shobo ti ngamut pun kan mau ya pi ka ka ba pi yo la da pi kunai la da pi sumar la da pi nama da ni ba pintit na ka pla jong la try ka kadang simpor bakin yo sin yo ban tiet kini baro handai ada paper khat ngai bha ka ka ba pi yo mentala long bai kumba ki jingkar ku shuban bai pop dan ada pi nam ban pendan kam ya ka jingkar ku ka ba pi yo pi keu ha ka jingem jong pi handai da pin nam ban pendan kam ya kini jingkar ku iba ublei la ai ublei hi unshim tetapi dia ban kan mau bha im hok le hok Islam ai jingrap di bedok kalapoi kasin kebat khatsau Henry nakaliang jonga berjongi kukuseng ngimpat jutip bakin pat jumna nama lese haka jingpun kam Henry ke kebang aku akan bentip pipi Henry kalong badai haka arpu tadi jong mentau benai wei nak parlok untuk kubur haka por bau wan kublai wish Christmas depan yang YouTube kana ya kene ke program wong bak lamprang kadon gawe kenhun jong di nong thok kubor lane kata ki dikot jong ke Islam ajing raku pedok ba kimut penlek mentakasni di kum nong nilam seng barang ngakta kemensim pada saju kopor ngani tu yubi ngaru hak Islam sejak nais pak nyau punyau nyau raja pendai ngadai way na dikot ki paduk nama ngadai kunsat ngapule menstep ngalik bala mensi kalong kamensim nama rila deru ngai kenduk pok khoseu ya kita kejendok bat kejinglong jenja te hagatui kasni lengba kata kajing ai jing tip tu we di perlok nong thok kubor ngala ai no wood saiba sabong kum charman di Islam jing tip namar kum u we di khot u baduk yala dero ngasutu ika problem jong ki baduk nama kata hade kebor ngapentik ipi kum kidikot jong kedai Islam ban aji rawit bedok bakane kedai tang kejing sang bakane kala pandai tang kejing ai jingirap kepalit nak liang jonga kum wei na dikot jong kejai penreu henrei ngat kermen bahagi wei pat Islam ngan semangle khamba chuso nak banta jong pi namal hai ba hajisya nganit kum unong ilam sembalang nakwa penpau ne kamdai yangi
kam day yo ba shabong kam day yo bu kular pan sim ye kene ka jigitli ka bakya hajing sha ngi don ye ka sok ye ka government of Meghalaya lada ya ki way ki issues jong het reu pi thau ita ki expert committee la ki committee ba pa kan ayu ko ko ka Meghalaya ba pi thau sa ka way committee nak bertahan perkat kerbang yang kita dokter sam hak dari itu. Lada bukulan kong jiram kum dikot dengan Islam. Lada ibak sabang kum cerman dengan Islam jingrap. Gila ban pendong ya kum kile haduk kat kausen. Kan don ayu lebih ko ki besar ko ke sorkar Meghalaya ban tahu sawe komiti na baik ya kini gerbang ini ki longgeng ki dikhat ki badon hakaleng keri ke ini baksa ke welu kum ki parok pasnam ngocpa penpau ne hadin bangayo snow jadi jingken mai pang na ketri jong ne Islam jingira ngani tu lebih ka HNM CEC dan agri asilesi nilai rai padahal pebun ki isu nila don ke jimut bagi pensayeng baduk no haki nyotli distrik tunggali kesi jantia padhakin bang rayo ban snow ini nak dikot Islam hinde bagi kini dikot dengan Islam aidirak do titip khamha mano padok mano berengkap kejingerap hak negeri kesinian dia begitu. Tinggal jonga ada kepol kapen pau, bagong noelam barangba juga seng nasakan hak sisi. Bakat tu kejing plan juga HM ngin sa IT hak ne kaslem ajirak do bakil selek. Ya kita gilau yang jong hanya tu di distrik kepol itu saja dia kapak seng katon kejimut. Lada ublay udang kerku pat ublay nong kat pagi kumbang udon hagri ki porkolo ditang di kinten The person in charge who look after the disability in East Janji Hills. Hai. Mana? Style yang legend. Suka.